Oko kole hu whanga ngai whatam ko ta peko sa noa whakika a tā moau e mo meniti ka ni ke whakahoko ai polo kalama lulu ai grobolo ko e lulu whakamahi whanua o ku kaukea no sila, kia kaukea mo Australia, kia kaukea mo Amerikani. Ka ki mo ea ko whetu ka whamalo ke ta mai vani e ofa mo tauhi tai Filipin manaka ko ne whai maka te tau tolu o tau ausia e mo meniti ko e ni. Ngai ngawe ko doa bena lava ki tau whai whakahoko ko whamalo atai ka te mo tolu hono katoa. Ko e polo kalama lulu i he mahina katoa pe, aia ko Amerika na ne kamata i he mahina ko osi, ka ne kai ke lava whai ha special ha tokai na kufumo ua au pito. Ka ia polo kalama lulu kotoa pe kamata he mahinani, ko aha ko whai ai lulu, e whai ai special hard talk, he ulak half of the program, pa ko e ua ko e polo kalama, ko ngā ua ko e polo kalama, e whai le vai ai lulu. So ko Australia he maina katu e ulakonga polo kalama, e whai ai special hard talk, and then pātule e whai ai lulu. Ko hinga mea o mai ai special hard talk ki na alfa taha mo lulu. Ko hinga he o kumaho inga au pito ke mo mea mai ke ngai palopalema o ku whepaki mo tonga i ngai wa inga paanga o whakahoko. Pe au ikai ko au o ko tui au ki he mea ko eni. Ko tau tolu tonga e tau hao ko whai ngai whenga ke. Ko whepe ki matapa guava mai koe ke te lava ki te maua te ki se nitiku te oho hai. Ka kuia e ngahi kakano i mea au toton ke iloi ki mua pa ke toki kau kaha mea. O pa kuia e lewa ai kakai ia o kuna uo mao e ngai polo kalama i e interneti ba na uo mai o whai taki ki ai. Pa kuia ke nau ilo nau tolu ia ai time ko toa ke palopalema a solution. So, te whai lewa ai talanoa lahi au pito fengaue'aki mo mea kon ko investment, pe kui he kautonga ko hafua na ngahi ui, but every investment o kune nau ai na ngahi ngoa. Ko ai mea na whai ngoa ko uchama, kau atai tonga tola, o ko ai mea na ui ko flower, kau atai tonga tola, o ko ai mea kui ko hyper fun, kau atai tonga tola, pagulidi ko hyper fairness taimine o hyper what. So ka ko fe mau ke talanoa ke toonga o investment ni, pa mo ne basic level ko te lava ke mahinoi, pe kai te ke to ko ai ke kia whakatamaki, i o ilo a ngai basic level koe o investment. He koe ke lava tahaya si a koe ki motolo i he level koe ki lalo. Kono hinga i mena manakoa special hard talk, he time koe na lere mai politiki, pa kutawa o kia solova te ngai mea koe ia, na hinga mena na manakoa special hard talk, he na talanoa ia i he basic level koe o understanding koe and maturity koe tongan. Pa te uto e whai e mea tatau i he investment ni ke lava ke iloi, e taha katoa what is investment. Ko hea ngai wainga paanga ko ia. O wikai ke kovi wainga paanga ia. Tau whanau atu whakamanmanukia, ka aloha taha ke pingo, especially myself. Whakamanmanuki, ka aloha taha ki he casino, whakamanmanuki, mo whahinga toonga language ia, tau hanga tau tolo ai kia, mo whahinga speech o whakaalu matu e ki ai, Ka ko mea o kui kai ke toia ha mau anga paanga lai e whanua ko ni apart me ene resources, ka ko lo tari, ko lo tari ko Campbell ia o whai e whanua ko ni, pa ko vainga e mea pure anga, pa ko vainga ko aluia ko no pare o nai a whakafuafua, ke pare lo tari o kua uia whangea ni manoa miliona, o kua uia fitungea o fia miliona, ko taimin mahalo o taha pe tolongo fultu miliona, pe aku lo tari ke mega ball, ko power ball, ko super ball, ko fantasy, ko legacy, ko so many games. Why? Because he could make interested human being. O ilo he psychology he kau pule he kau take pule anga mo mea ka tau ko ya. People o now say they like it. It make them feel good. And now whakatau now kite o ako whangi mea koe hai. It make them feel good ke alo o whakatau and
ene ki kati pe kone ki tikite pa ne hau vaku ka overlenge ku pare fia ko excitement ko a human being ko ya ilo ia he ka fa por kalama and they make program like that and they gain millions of dollars. So o koi kam ka ko tupunga me puku ko mo si ho taki foi uto o tangaue'aki mi ako ko faka aluma pa tangaue'aki tau ki ai ke tuku fo kila ko yo ke toi ha be ki ato ia ko fa man ke fa aluma mai be mo a wi hu o mata he pa ke le mai ai ai pa ngo fo ngai fa aluma me ngai tapa ke and I don't care ka te tala no kono educational level pe kono educational interest o investment i konga ulaki kone ospe ko ya pa te tatu a clever ai lulu foi polo kalama ko ini ko ya ko kole ke hufanga tu he tala malu fonua ka tamoa ke fai polo kalama ko ini ke lava ke ako ki tau tolu he mea te ke tau iloi pe lava ke tau ma wa mahino pe oska te tau hoko leva ki hono he ko investment ni o na me kai nga na wa mo mea ko no mau fai lulu ko lulu ko fata ko kitikite pa ngai ni mano. I'm pretty sure ko na tolu katoa o na fratau e tikite ko na atunga mo na kitikite tuku pehe pe tuku pe te pleke se kia be ayo amo pe that excitement and that feeling inside you o ke te ma ya ma feito o ke ma ko al ke lotu ke ma ko al ke ako ke ma ko mutlau o ke ma ko fratau kitikite para ni manoa o ke waiting hopefully wishing we mau kitikite so that excitement o yo fa wa gropolo at the same time mo pare mo tolu mo ake mo mau mo fevia mo ne ospeko ni te gropolo a lulu fakam tataha faka country beia aya ko ospeko ahoni ko fama opo kato pa anga kata ko ya fa fola kato ki nusila so ko kamata pong ke wiki ho mai mo wiki ho mai fa teri ha ngo va fonua tataha va fonua fa teri pe americania fa teri pe nusila fa teri pe australia ya e fa na ngai fanki lulu fa va fonua ka ko foi mahina ko maasi o fa ya lulu ya va fonua australia sai te to lava ke konga'i ki amu yangi ka lava ka tuku ke hanga o kamata ono famatala ka motol a investment ni o hange ko asenita pa te lawa leva asenita ka motol sai ko foi asenita o peheni ko ula ko asenita te tala no ai ke introduction or investment program I grow polo pa te tala no pa ko tala no ni te tala ki tong tupe eko investment company I grow polo. Pako ko ngawa te talano ke introduction ke lao a investment ni hono basic level ko o lao o mea ke femau ke iloi. Kono tolu te talano ke introduction ke application of how ke fill up application mga mea ko ya. Ko nga fale ma te talano ke introduction ke operation ni mo po ke operation foi operation ni pe mo board of directors be mo ngau pule and kakai kato ko ya. E osi ko ya te mafeinga pe mosia ke tata ki fasi na hami apu ngala le dio mo CD pa ko meu ki tata ki fasi ko nge ni ki wa mo le dio pa ko fifenga si a turi ko ke ai NFO ni ke lava tata ki fasi ke tau fanong e osi ko te tau in the mission pa ne osi ko in the mission ke tau hoko le ke lulu aya te ulava leva ke hangau ya te lulu me he pare uluaki ke pare hongofulu patau ki malolo ai paska patoi uia leva a foi pare tataha ke pare ko no wanoa pa ko ne osia a lulu ko ke poni sai tuku kautala noa ke konga uluaki ke introduction ko e program micropolo ki he ke tongi tupe sai ko tongi tupe fok hange ko ya kumo lave iloa I ko foi le fratonga ne tongi tupe pe ko va inga na fai ko ngamua ko ke to fai he taimini a tongi tupe ka ko va inga na fai ko ngamua pa ke te lave ke va inga ko ya there was sometimes ke fai tala no ke va inga ko ya sai somehow he sio ako ke fahinga performance ko no tau fai it's more like ko va inga ko tong tupe I taimi ko and I really like ke he ko na grea mau pe ko foi tupe na os tongi ia right now was a system ya fonua was a regulation ya fonua was ya policy ya fonua sai
I hono fie ma'o koe ke toi tongi e foi tupe koia. Wo pau ke alatu koia o ane afi na e tongi e tupe ane afi aki ai tauhele ta mo ringi toto. Na e tongi e tupe ane afi aki ai tauhele ta pia mo ringi toto mo tau ta ake toki mo hoka ake tau mo tamate tangata. E hoko mai koe ne kuonga koe ni o whai mai ka mai koe ke taimini i whakakaukau mo idea koa aku na pe hei kai ke uto e tongi ake tupe ai riu kawa pa mo ringi toto mo mea koea te utongi aki ia ai idea for all. And this is why na create ai tongi tupe e au. Sai. Ko tongi tupe ye lahi koe ilo ia pe na loloto fefe anga koe ilo a kaungawe na nau ia pini which they don't even know mea koe kong tala noa kia. Sai, ihe lesisita koni o tongi tupe, na lesisita tongi tupe ihe whahinga type of business o kuiko investment club. Investment club. Pako uhinga mea ko educate pehe ia ki moutolu, uluaki ke ilo he kau followers mo customers o teu ke mui iha investment club ko me ai peko investment company peko ko me ai ni toton ke fofua iloi pake pia me ia leva te ke hao hei kai ke toi fai fetangi aki holo koeni i more ko ne paanga kono winga ia e fai a prokalama koeni sai ko tongi tu pena le sisita ia e fai type of business au iloa ko investment club sai ko investment club ko lao ko o investment ni amerikani uluaki o guiaie lao a act e taiva toltolu pe aguai mo act he taiva whanoa sai ko act ko he taiva toltolu ko act ia o under iai not really under ai ka basically most of it o guiai a investment club o previous investment club ko na osi lesisita he fon one o now under ki now tolu ia i he act o taiva toltolu sai ko fa matala ko ni he alo koneki ke uhinga mea na hawa FBI. Some people think ko FBI go for crime o glaya to bo big million. No, the FBI came because ko investment club ko to be o anda ia I he federal regulation. Pa ko uhinga ia ai hen ko ya FBI. Sai ko investment club o guyai be no kau me mi pa ya ona. Pa kono kau me mipa ko ya o guyai e na foisino isilini pa ko na foisino isilini ko na frataha mai let's say ko au na tam ini tahakiru e fofo kamata ko o investment ko tupe sai ta be ka pa na fo partner hiva ke na mau partner e ko no winga ya e na malele ko kitu ako pe ko tuli na tolumua e ko winga na ya ko winga ko for investment club na ya happy for investment club. All of them is customer more investors. They have no saying, they have no rights, they have nothing. If for company, if for law, if for business. So, investment club. It's a group of people who now get together with a pool of money and put together a pool of money. Tau pehe kong tahakilo aku, tanay mo hiva kena na wao mo na tahakilo. Ko taha milyon na ya. Sai, o kapau lema na yai hakakai pehe na wao ke kau fataha mo wao. Ko ne tam in ko silini ko ya, ko ma rights ke make a decision ke me akatoa pe atong tupe ko pau pe ke tatau. He kai ke take over yao. Even ko me a aku. O gui be lao ia ke owner goi company o gui be no lao nai pe aku ke apito pe mo lao ia o investment club time ko get together now members when a pool of money put together and then they decide ai tau pe ta tol ka ba ko tidila mo mere mo se misi mosione mo pita mo haifua ko na hau goi hau apita ia ko for investment ko ngai fare ia o ko ngai low income houses ko sell eu pa ngai tahakiru pa wa mo ha o ia ko stock ia ko Tesla ko pa nga taimini pa ngai fa to turn ke tau pa ko stock ia ko he kaisa and things like so every person here for investment club they now come together or more investment company because invest style of investment ko tu ako now lao ko now all my god put together as now ideas but now vote direva and now vote direva because fair for investment activities te now for hoko because majority ruling ko now tole pule for investment club
ko na to le pule pe ave ki fe na seniti which is a taimini kapao e sia katoa ai kautama ko no foi loto moa e taimini right now with our short term investment hok with taimini with our long term investment for 5 years ko ne 5 years ko ya ko taimia tok fofoa yai and for investment klapu have enough silini i long term investment ni can lava make up for investment klapu i have fair and equal lump sum ke lava riki loto kakamata sio ko taimini okay kamakabana kamata pesa no last year it's just a trial and errors practice ko ngai trial be so aya ko pe go FBI bo why ngai made it to makatia no foi na ave ko ke cheo ave hai who will take me? Ko hade ne aviao na hela ia he ako lao na hela ia he ako mia katoke iloi before I practice it for ngawe go ni. Sai. Ko lao e tahiva tolu. Ko investment act o tahiva tolu pa ko investment act o tahiva tolu o kuipe ko security regulation law o tahiva tolu pe under ya federal regulation and this is why the FBI comes. Not only that, kakoi amount of money when a person have $25 million and above, regulation for investment 25 millions and above, ko mea katoa under here investment Company Act o taiva fafa. So ko investment company law for one ukua. Uloaki ko taiva tolu ko investment club. And investment club is tremendously skyrocketing light au pito he taimi. Tu lai be ngai kulupu ya tau te fito kau arepea kau India kau siu ka. They just put up and now ngai se nita na tolu ya and then they run na do na own thing. So ayang may hangiko kau siya na hangiko kau ngai matakari ko kumihufanga mai ko giheni una mai manato mo na ngai fo ilam sam tope ko ngai townhouse ko ai ko paya unity ko townhouse ka owned by Chinese. Can you believe that? We paid the townhouse for townhouse in 2011 na panga pay 2.9 I know wakil himamano. You know what I mean? It's $500,000 and I townhouse ya ko ya, but it's owned by Chinese group of Chinese people. So this is what I'm talking about, the investment club. It's a group of people now put together in a pool of money and then decide can now hang or run the investment because the pool of people Chinese are going to get together and then decide can now hang hey go for area go ya or go to mahalo go townhouse go ya or go may more than 100 units. More than 100 units for a metro metro village whatever I give for area go ya. So now get together our Chinese go ni but now come out na don't be ground zero. Now buy na to for iloti. Now hanga pena to develop for iloti. Wasa pa na hanga riba fatau mai. Which is go estimated go kihe for ifare taha kalanga ihe taimi ko ya. Takilo mahalo ya takil sisibe. But see how much they get. They also going now hang develop and now and then sell it out at time going to complete their fare. See how much money they make, and maybe they move from that development going and now developing Mountain House. Maybe they move to another spaces. Ayako firma wow ke build the tonga ke ukiai. Unfortunately, ko tonga ne tatau hok vai o fusi au kilalo. Kai ke lava fu fete vai o kuia. O tupe pe angata kai pe ko moto ni fo ko homa ko tosakisi. So we try to tatau hok vai ka tu kwang au ke hanga au hake motor ke me ko iloi de lava ko ke motu mali So that's the investment club na lesisita hai ko tong tupe. So, ye time ko to ape o apava he 25 millions o andale vai he lao ko tahiva fanoa investment company 1940. Paka time ko to ape o below wai ko he 25 millions o andale vai he Securities Investment Act or tahiva totolu, which is under federal regulation, which is under FBI. And this is where the FBI came. It's not because the crime of fear, it's not because the crime of fulai, it is because the regulation for one, it's fall in the category koya. So now Muhanga understand why, and how FBI ngai lao nga na fai he tonga o fekaue'aki mo ngawe ko ni kai tonga ta.
Nobody, kai lava ya ta o ta ofe mea go ni ko ilo ea what to do and how to do it. Unfortunately, na ki matavalea he whanga pusi ko na manuva halo ko ilotoni fa ata fo ki aluat ki sore ki aluat ki alaiki aluat ki teniva texas urino fu ulahi. Kai ke makupusi o foi mataewa. Right now, fusi maireva o fi maireva taimin au pila kateau kai ke te mavaheia. Pa te ulava le vauia o mono tua lele he taimini he ko ulava iloi. Sai, ko introduction ia ko konga ulake tau pol kalama ko introduction ia ki he investment ko a klopolo an ko lo tonga fai ko e tong tupe. Right now, o set up e palani a tong tupe right now o kune ma'o ea an investment short term, which is ko tong tupe ia. Pagwaleva mo ene long-term investment was yai tohongo fulo ku yai, which is taimini was give up a tokotolu ia, toko fitu be taimini. Kau tatau be toko taha pe toko ua, kakupau pe ke hoko ia, he lava pe toko taha pa te ula pe ea, which is kau fefine toko tolu toko fai, now tai hati a pit now we will bring all the programa ke lava foi tai nima. Aya short-term investment, o long-term investment, ke mahanga bring lower for programa ke o se tau nima meni ko lava oha ko lava yai for investment club ke now lava oha ke now lava take over from there and me go to tongi au kiai and from there go to ko ya ko ke tau nima ko for long term investment which is ko tauni o ka mau follow pe for me go o mau lava po take all the way to December o ka pai to hongo fulu e lava pe to tahaya harvest e tahakilo e foi tauni pe pa ko tahakilo e hongo fulu ko ta milionaria sai ko tau e nima ene lue ka pa o mau fononga he sente ni panga ni manoa pa mau fononga mai ke mau alwa ke panga ni mangiau mau wa ke panga ni mau mangiau mau lama to harvest at the end of the year at 1.6 millions. So the 1.6 millions I talk on fulu got 16 millions here. Because then got 16 millions figures and then put it together here. Then we bring all allow more regulation kato investment club tuku kiloto kihe and then we have to sign as a directors. We all have to be directors or for investment club and then we start. Because hai mea te mau fai ke langa ke tonga pe ko mau te hanga o reinvestment e selini ko ia ka lava ke mau langa ngai unity ke lava ke hanga he ngai unity ko ia satisfy ngai fie mau api americani pe ko lava ke hanga ngai unity ko ia faka api e kakai americani ko dreaming about homes and houses ko menta te talaka moto home and houses ko product ia. It's a product. Ask me poko product ahai. O kuke pehe ko whakatau ho whare o ke no whai ko o product. Kai ko product ya ako. Kai ko product ya ako. Ko e house o tatau to whema kapaika. Ko kapaika na ngahi he mi kaila ko or whatever. E tau siwa i tonga. Ko kapaika mi kaila. Tau siwa kapapulu I hai company New Zealand na ne whai. Na ne ngahi. Ko e whale ko product ya ahai. Product kia pangke. It's the bank product. Paninga ke ngahi ke become homes. The product na make na ngahi fale ke make money at banke. The bank make money from that product. You don't own the house. You don't. So therefore the home doesn't belong to you. And if it doesn't belong to you, that is not your api. You might as well come or invest it. O invest o silini ko ke totong and mo wa ke pange o ni mau ya o invest ya a long investment ni invest a long investment ni or invest a short term investment ni and then you harvest a profit ko ya o ke kai he tau he go homes and houses belongs to a bank. Kakang lau ko toki tu me scope por kalama te fok mai le time so ko for investment club ya ko tong tupe mo hinga na fa wa tong tupe o le mai ko o mai ke time ni ko lo mo mai no ko ki introduction be fogen te to ko no lo to atu ngai por kalama ko mai ka ba le fe ma ke fa mo investment it only two. You either have $25 million kaki above investment company pake become investment company act or below there and become an investment club by the Anti-Security Act or that's it. So, but I don't think that someone can do that.
you have to go to school ke ma'o me ko ya. Ko introduction ni ko konga wa ulaki ko konga wa leva ko introduction ke lao. Aya ko konga wa leva ko introduction ke lao me ke hanga e au o kava o me ka to e taimin me kava pe tala no ko ke konga ulaki. Aya ko investment company act o taiwa fa noa o ne hanga o ya regulation. Every investment club ko pa on a policy and regulation within that act. Act ko have several clauses and several things, policies, and lava create me act ko ya. Kako investment company ko to ape o lesisita ihen ko pa andaya investment company act o tahiva fano. As I said earlier, ko pa mo paanga ihe 25 millions before you start an investment club. And this is why a different a legal investment company, they're more scam, more scheme, more fraud, more whatever na lao nga akiao ko ki FBI he ko uinga na ha o gwa license panag investment pa gwa cash flow pa ko ke scheme. So I'm not a scheme. It's just an organizational destructive na help ko loto yang fika mo yang no leva faka administrative nga way of fail nga way. So but hange ko lau ko Piawi ko mo lao nga. O sayo mo lao nga patola ka tiyaw. I know when me kat talk on you no provide ma katiyaw. Wako mauloto and I can just read it just like that. Mauloto lao kat katopio investment. So investment company kat katopio for one ko pau ke antaya ila investment company tayo fano. So ko ngai regulation mo ngai lao kato mo policy kato report form application mo me kato teke hanga o fa ye foi loto company ko pau ke maintain a quality ko o fengaue'aki investment act company or tahiva fano. Before you do that, who is a tongue and alo tau ki lalo fai fu me alaipe. It's a heck of work. You can hire a team or a village can now fight for fengaue'aki. So ngai tano pala ko fai holo ko e fangati fa hubanga. It's just the dog barking. Ang bark the kalo pe kuri. We ne me anab nianga fagahu ko kulu because I know the deep and the depth or investment side. Ko hapa malema ko kiai ko kau administrator side. Ko administrator ko do be for business ko yak side. Ko investment act ko o pau ke yai I totaha o kui lao ko disinterest be more interest. Disinterest be more interest. Ko disinterest ko person ya o kai peke kawia o kai peke hane interest na ya investment company. It's more like an advisor. O no pe me to kai peke hane interest na mahane me ata ai kuya ko disinterest. 75% or investment company board of directors ko pau get disinterest here. 75, can you believe it? Only 25% or investment board of directors or interest people here. Papa de mulava sio ke tong tupe. Do you believe na this interest I kakai ko na kwanga ui mai? Kate walan diwa uki ai sign. Ko for board of directors, ko say a person ko a board of directors ko disinterest. We got an interest for investment company. Ko ne help na ke follow allow regulation to make the business successful. Succeed ngai palani mo ngai mission ihe tatau ke article of incorporation and article bia mo bylaw bia mo ngai regulation ko tope ko angiai. So ko check person o we got an interest na taha ataki. Okay, can interest in a for investment company. Say, got 25% level on board of directors, go paugia and the interest ya anaya for investment company. Say, kapale ba eke makatia pagrali ba takta feel takta feel ke o now yai ay kakai ko ni. Heka kilava ke now tatau. And I got a board of directors ko ni. Ko paugia ha board of directors mo ne portfolio. Heka ke now conflict a board of directors inga himia ka togo ya. Sign. Ko toko o kehe au pito a board of directors
The board of directors, they are the one who implement the regulation and the law and the policy. They have no say in all operational decision. Operational decision of where talekitayai because CEO mo kaungawe. Director and the CEO, they are the one or fahingo ko talekita pe fahingo ko CEO ko ya ni hire ni kaungawe. O gwan secretary, o gwan ni tahipaanga, o gwan ni office manager, o gwan ni kaukalake, gwan ni ko operation niya. For operation niya anda ya ihe malumalu o ha ko talanoa ni ke legal performance I investment company ke ilo ye kakai ko na ihe ni I'm just he ko felau ko na lea na pe awe o te mo sio ke ne lu holo ko na o ne lu no ko na ne ilo pe me kata ya I did ko lu ilo pe me kata so ko ai ke mahino I board of directors mo ngai lao nga na turi na tol mo ha sai ko CEO, mo director, construction ko talatu, o fatatau de lao. O buyaya ni kaungawe, wan sketari, wan daibanga, hanga na famatalatu. So, ko hire and fire kakai ko ya, o tipempe tame CEO. Ko board of directors, which is naha. Ika board of directors here. Neka board of directors here tong tupe. Hala board of directors here tong tupe. He ko winga ko ya. Ko board of directors here ko me aya ake fili ko owner of the company. He olunga board of directors. I'm the owner. I am the owner, board of directors, but the operational the CEO. So this is why na akulavai within the law o turiki na tolu. Why? Because I have all those rights. Ke wanga turi na tolu. And for mamahi ke to lau ki ai. For mamahi o pito ke to lea ki ai. Ka ko winga ya o talano ata ke mo mahino ye mo tolu ko tape na amo alu. You have no say so. E company ko ni when you guys walk in. Ke mo to talano holo e taimini na turi mo to no. You have no say so hen. Ko au ko tutuni ko mena whakahoko. And that is the law. Ko lao ya. Ko lao ya. So ko the board of directors, ne kaya board of directors ya. Ko au be na authorize e ko kau ngawe ke na o sign a bank. Ko au I authorize that within the operation ya, I don't pangea operational activities or within the I. Board of directors, their responsibility is to form a policy, guidelines, siofe mea katope within her policy. Mea tatau tofu pe pe oku tatau tofu pe moi fale area over there and the cabinet and comment over there. Ko fatongia o pure anga mo cabinet mo prime minister kono ranya tonga katoa. O whakatatau ki he lao o mai mei fe o mai mei fale area. The same thing. Kono run operation o whakatatau ia ke ha ki he policy mo regulation o my board of directors. But I didn't call for category B. Why? Because hena was helping mo whakahino hino. This is my investment law book. Now read every day. And this is my non-profit cooperation law. Now read every day. And that's the only 2 books of all me katoi office regarding ngawe. Only tohe ua ko yana ka FBI. They didn't touch it because they know ko ka pasa mo hulu ngawe I ngo tohi ko na I office ko ni. So kono winga ne ka ke fa board of directors he ko winga na osi heni atahiva fanoa regulation investment act pe mo tahiva tolu security investment act I hokuloki penaku lau pe awia penaku fai tu oni pe me even absent a physical appearance ha taha I loto board of directors. And that's how smart I am. I say. Ko foi ko ngai ko ya. Sai. Ta hoko mai leva ke ko ngatolu o stantari ka tamaya hena ki he lulu. Ta hoko mai leva ke tolu ko tolu leva ko. Ko for ya senita leva tolu introduction ke application ni. Sai. Ko konga tolu where are you konga tolu? There. Ko application ni leva
Ko pau ke file a application ni under I he control, mo provision ko to ape, I he form, mo instruction o authorize, mo execute ha person o kui mai ke ne fai ngawe ko ia he board of directors. Kana ha neki ki ha board of directors ia. So ko haina ne fai ai ui ko ia me. Ko au na fai ui ko ia. Ko au na kepia liko right that moment ke fai ui ko ia ke toko taha na ne fai fill in the application ke whakafonu application ke ngawe ake investment club. So, ko application ko to ape ko pau ke iai hono article of incorporation, ko pau ke iai hono bylaw, pe ka pau o ikai ke iai aiongo ua ko ia. Pe aku tu uni lema he lao ope or similar documents related to the right o fai tu uni. Pe ko similar documents levai na o mai ko ha investment law, mo non-profit law, na o mai tahi ni me whakakai, o tukonoloki, o whakafoma'aki, a application, a business honoloki. Komo tolwa na mo tuku algo whaiwaitaki, buy a book like that, and then read from it, te lia na mo o ai hamea hala. So ko lao en tu uni, ko pau ke iai he na matu ko hatupa, whai eke pai loha mo e article of incorporation, but the law stated, o hinga ko I law state, ka pau ko ke article of incorporation, pa ko ke pai law, use similar documents, o ne whakamawhai e toko tau whai uni ke ne whai, and then I use the act, I use yung tohi lao loa ke whai ake uni. See, that's how we fill our application. It's just quick like that, very, very quick. How about that? Musai I? Say yes. Ko hoko ko ni ko introduction to Operation Board of Directors. Sai, ko konga fale ko introduction ya ke Board of Directors. Ai ko na ako hanga ko lawat aninai. Ko CEO we te mo toenga ka to ka nga we lalo ka to he antai CEO. Sai. Ko Board of Directors ko 75% of disinterest here me for company. Sai, ko Board of Directors leva ko pau na ngai portfolio. Pau portfolio o policy at tabe business. Ko pau portfolio a funny at tabe business. Pau portfolio a marketing. Pau portfolio a human resources. Pau portfolio a insurance. Pau portfolio a investors. And any other portfolio of your ke company ke investment company ko ya ko pau ke ya e board of directors ke foi da board of directors ke policy board of directors foi poate tale kita ke policy foi poate tale kita ke fund foi poate tale kita ke marketing foi poate tale kita ke human resources insurance investors mo avo ko board of directors all have a separate portfolio. Pe he kai ke na fengaue'aki. He kai ke hao ko ia portfolio human resources. Ke algo kau no ke mea insurance. Pe kai ke hao insurance ia ke algo kau no ke portfolio investors. O nau ke hebe. So mosio ke mea na te ke hao ke tau ngawe ko mo wo lau nga I tau tol ke ile tau vale. Kamai. Okay ma. Kake mau foke ko na alpa la nga ko sio ke kiseniti ka ko ke ilo pa kai te ke no fo pe hota ilo ake algo no ai me ko ke ilo ta fo sesere mo ta vale he ta ko ilo pe ho ki tolo ave mo ki fa fe ko mo ki ta mano totong ake algo la nga ke ave hingo tonga o kai ha abe ko o sa ko ke ilo ko me ko na alfan se ke fa ma ko le ta ka mo tol ka to komo tolo ka ato kautonga. E ko winga e fai por kalama ihe investment ni. Taha maa te peke ne tokonia masima. Taha maa te peke ne tokonia masima. Ka wiai haki masiva o wiai haki paanga I wafe te ke mo uipe koi Amerikani. Hau ko kau e tong tupe. Hau ko kau e tong tupe. Hau ko ke por kalama ko e tong tupe. Ke kau wahe te ke mo uipe koi I haki paanga I wafe koi Amerikani. And you don't need ke alonga aue. How kau he por kalama tong tupe. Ko no hinga ia ko hanga ko fao investment ko ki for short investment at tong tupe. Ke toko ni e masiva ke lava ke na fe popo waki ke lift e maulalo ki oloa. Unfortunately na lava ka ke lava ke fai. Pa no hinga na ko fa mole ai ko ikai ke lava mata fra materie ke siofi fa nga kuka ko toko ape na se tolo nga ngo yolo nga we ko.
Right now, ostuia matake ono. Mate wahe. Ua mua, ua mui, ua tafaki. Mata ono ya. Ko inga ke ha, ke ona tolo hakuka, helele ko tu petaini. Ngai fe halak fangawe, me ngai ta ya fangawe fenga ki ya, mo fenga ki ha me ake heia. Ka ko ha uga ta ke ala no fanga ki kuka ni maki loto ki hen. Tapu apito to fai me ko ya taimi. Kai ke ko e osia e tau for introduction ni ke investment ni. Ko foi time le mane anda in the mission sia ko mau hataki foi fasi ke tai kon ospe ko ta hoko leva ke tau lulu la hayo mo tali ka to mai kia. I hope na mau ha mo ki me investment introduction o ko fai pa ke lava ke mo hanga mai noi anga me na kai ke mo mai noi mo ilo anga me na kai ke mo ilo and everyone can ask a question about this thing down the line. Ko foi por kalama ki maasi te hoko atuai ki he te mea au te ki mamalungange and then from there te hoko e whaipa ki ti se mako mo mahi no i katoa investment and how the stock market pa koe ha uhinga koe ha uhinga I will teach my people to know investment he koe mea ia mao e mo uyo la iangi au pito ia he ngau e kona koe vai mo ia te mo alu ko ha mo ya la iangi au pito ia sia ko ki kahoa koe o ki kahoa pe te whatau ki kahoa koe tola maha tolu ngea wau noa pe whangea ki kahoa koe ngai pe ia sia ko mea mo ai mo ui ko tatau pe ape mai alu whatau ma ki foi taishen pro pe ko ki foi mada pro pe ko ki foi ha pro o ha tau ti ape o tui niti mo me oska hengi heta whatau ke ipe o whatau so that's how the trading market and investment make more money than what you're doing right now. Please, ko alge tau motua, pa wai miang tu tonge tau whai o te sayangi. Okay? Sia, tae taki foi fasika tau tonge hoko ati. Tangi na ko ha fasika le na ko. Tio ange pe ko sa ia. Tae pe ko ki foi fasi pe sia. Ai nga fasi pe ko tau in the mission in. Aua. Ko fai nga fili fasi ke asia. The next time le mai pa ki tu hasi isi. Wai pe te pira mai ngale ya. Lawa. Lata mai te kita. Si ifunga sia. Mo fia. Wait. I am mate. It's okay. Go. Go. Kung malunga ang may. What? Kaya Chonasi. Ay mo tuwa fagi foi pakaulo. O faloto mo itong itupe chapter. Time me foi talo nga. Pagkala may kita. Si
informasia Vete mafia Kita ini kok kita mata kok. Sesuatu di Allah. Atu kupe. Kau ke mata fase kolo okile olahi. Kau te le olahi be prokalama ko. Ten be kau home music yo prokalama ko balungai. Sai. Ka konga le vai ne taululu pa ko lo to ke. Talanoa ke taululu. Ko fe ia me ka lulu. Sai. Ko fo ko lulu le vai ni aya o mainly e lulu ko ni ko e fengaue'aki ni a global ke ni hanga totongi mo ua katoa pe tupe so pa mau fai fo nu aya he na tupe american pe tupe New Zealand pe tupe mo Australia o mau fai fo nu aya so o fai leva fo lulu ko na to ke osina fai esa anuari fo ko american katoa ai pa ko fo lulu katoa ko ni mau get together katoa ko New Zealand Pako fo ilulu e ahawani mako maasi mau get together ko Australia katoa. So pa mau vilo pehe ai pe tau. E beleri te fok mai ki Amerikani o fai pehe ai pe. Pe ako e ko talanoa ko ni e ko vilo ko mo ospikan talanoa ko fai taki. But I'm pretty sure ka te lava taya o fai me ako ko fai. Sai. Ka kro polo fe wa no to la eta ni mo to tamano valuafe. Kropolo katoa pe tatau pe pe sai ngawe kropolo pe ke fe ngawe kropolo e ko ilo pe ho fe ngawe kropolo o ta etari email pe mo fa longo mai ko gria pe a ko kitua pa ko ai ni ko fai via ko no ko se ma o ia ke fai ngawe ku ki fe ma ke te tau toki politiki pe ki tau tol o fia tu pe ke wa fe mani tani ma o whatever ke tai me fili ko tai mini ngawe mo langa fonua ke tai mi ko te tapaki ko ta politiki ko e wafe wani ma ko ta paki ko ta politiki o sio mai ka kai na ya na fai ngaue na fai te ngaue tauni ka o to paki mai pe to ki mahai mai pe o fe politiki pa ke mahai mai reva oha mahai mai reva ke ha ta mai o ke lava no ko ngaue fai taimi o fai ngaue taimi o ka ke pe ko ngaue ke ta fili fare area pe ko ngaue ko ngako hanga ko fe nga ya politiki ka ko me atotonu ke fai kono ngawe fonua ke lava ke ma o mo ui e kakai tu kwausia pa tau te fito ke taimini e ngai fata maki ko itonga taimi ke faha ngawe ke langa hake mo ui ko e kakai sai na fatu le vai por kalama ko ni me foi network e kono ui ngai na pe to la ko ne anga tuli mautol tuli e ko me aku ko foi network ko yo ko foi network aku kakaya aku na aku tau ima e tau e valu ke hiva ko ni na ke toki maha o pe ko aneafi pe ko aneuhu pa ke haure va ko hori ko ke hau ko area ke avia wi ke albeit fakalere tong tupe ka mo mai motor fakalere ko polo e ko mo me ai motor na ke ai me alo langa ha me taimini alo tau ya o kakai alo uki ha o kakai alo fatu ha o ngaue he ko mi taimini ku mo matu ko to takta alo kako inga ta se mahino aki ko pehe ko ho to walk in pe ko me no ko kakai ya aku he ku ke alo ko ke alo mo kakai o no fe kakai he ko foi platform wa aksai ko mere na fai ke foi platform na khangale va fau ngai loki ngaue to kamata pe na ai blog ngaue ni ma fai hake aluhake hono fitu valo mfulu tatau tatolu tanima wanoa wata wo wanima wavalu tonoa tota tolua totol tofa tonima toluono fanoa lo ngawe na ake fanoa
Ko palani ko si o ko gropolo ke a o ki sune ko foi lok ngawe ni manoa. Ke a o ki tisema ko foi lok ngawe fia. Foi lok ngawe wahi e teau. Ta ko ne teau pe ko foi lok ngawe. Ko pato aga holisi ko hangea fu putosa. Kai ke to ta moefe kilalo. Ko pato pe moefe holisi ago ya. And I'm building I empire gropolo ke untouchable heka ko me fai taimini ko foi lo ngawe ni whanoa sai lo ngawe amerikani tahanima lo ngawe no sila tahanima lo ngawe a Australia e hongofulu e taimini me he taimini ki sune e ia foi lo ngawe e hongofulu pe mo whanau mai lewa mo tolu katoa peko kula lalo holoko i he foi main page pongpongi o whai ai ki sune te huatu ko huatu pe mere o ke gropolo o tari peka io pekai ko ikai pe ke tu ko io pe te hoko atu o ko te ke sio ke tau ki por kala makati mo lulu ke si va ya mai ai ke kau pa te ke fai mele ki lau pa te to ke ngare fai no ko wai tau fa wa mia ko ni no mau inga mia ko ni and all those kind of things te kamata eke ai foi toko tamano valua fe ko to ape ai gropolo pe ko gropolo ko ikai mai pe tu Paka holo pe kulupu alpeglar o toko ni mafe te solainit. Fe mau pe toko wanoa ko ya i he fo imlok ngawe te au ko viaya. Wafe, I only 2,000 network of human resources. Yo fe mau to tamano valwafe no fo no ia ma. He ko ke fa politiki. Te fa politiki ta fa be ni maka mai. Aya ko ngawe e fai e kamata apongpongi o hoko atu ke muhanga understand sai. Ko lulu leva ko ni o kutake tia ki reform ko tu pe o fa hoko sai ko mata mama ko tu pe ko osi kono si a revenue na tam ini kai fulahi a profit ko tu fagi distribution of profit huge the revenue internal ko na resources like how ke boof na ha fu si sai right now o fai leva hono facto fo proclama tonu e mea frafika ko taimin leva ni mawala ke revenue ko ama tol ko sanuari na ki mata mama pa ne kai peke franga wiai e kono kamata ia hono introduction proclama pa ko pau peke pehe pa na loto peke fua ia american ko inga ko yenia ko ne hoko mai ana ko kino sila kon koi February matangi e to ato Australia ai kon liu mai koi ebeleri tika au pito ia o fai pe he ai pe mo kamata ke mahino he kakai sai koloki ngawe ko to ape kwa target estimated and I'm not ashamed to tell this ko nga ke mo ako fa vendagia e lo ngawe ko to ape kwa target estimated ke mau afoi panga wa mano e wafe $2,000 o kwa ka me mi bag me make it to wano to no some people wa to no na vai a fanga kiti lulu ko tu kwatu ai ko provide ko e no sila ai na fanga ki na una upare ko tai mini una provide o we leva I target estimate of ke ki lo ko be to ta maina ai foi wafe pa he lo ko to li unga ke wafe fa no pete ke ma wa fia sai the revenue fe mau ke hanga e corporo o put in ke foi country kot ape o fe mau ke hanga corporo put in ke country kot ape e foi mahina kot ape a tola no manafaf ono manafaf ki hen ono manafaf ki New Zealand ono manafaf ki Australia ko ono manafaf ka to ki Australia me me tele fe ya wakilo ko silinia kono totongi o ya ko ne totongi homou tupe pa ko ne osi ko homou tupe ka hoko te foi por kalama mo tau mana tu ta no ke investment club ko ki wafe ko ne osi be pa to fabe sanuari e peleri siulai pe o katopa americani aya o February pe a me pe a kosi pe a november a New Zealand pa to nga ko mahina ko Australia ya so ko foi lulu kato ko ni we ma offer ko ni ma ko offer ko ya ko revenue provided he grow below ke ni hanga distribute ake profiti ka mo start a program ke lava to tongo mo tupe let's say ako fe mai offer ke hua A B C D E F G da ko offer ne mai foi mafai ko ya ko hai pe fe mai offer ke fakahu fa tatau ke ne fai mateaki fa tatau ke lai ne tupe pa ko ya be fakahu offer sai tau pe fakahu mai offer A ko A
o guia ene foi mo ia anai o panga ia e fafe mo a kropolo ki e ko panga fafe sai haba e tange ofa te lava ai ho foi tupe ewa ta mai io te lava ai foi tupe tau panga wafe foi tupe wa panga fafe sai foi tupe leva ewa totongi ne panga fafe o ne totongi pe ko ne panga fafe at the end of March vahe katoa fe tolua e toko no fape vahe tolua i mo fano mai ka fa faitaki ko inga ke mo practice ke tonu ke ona to lawa kakai ha fa tamaki ho mo hanga o wa ko mai me ka palangi o ke mo ilo lawa le fa palangi ke investment pa ko me pe fai ko mo ma ta balu holope o ho ko mo le slin ko kakai pa ke mo lava totong he kai pe ke mo to le lava mo totong mo fano mai ke me ko de wa ko ya tu pa mo practice ya ke ko ne tonu ya sai tu kata slin kata ni mako ofa I taimini angare ofa wi ene foi hoa no fa pe ne foi tupe no fa o mai le vai of how le vai ko no mo wa ko fafe sai how le vai pe mo ne foi totong ne foi fafe how pe ai ko no mo wa fafe totong ne foi fafe ke kamata ki mas o ne kamata ko masi pa ba le va he wi ke fa osi o masi e va he pa ngata hafe pangata hafe ima ebe ai ko ebe ri katoa e ba he tolua ko ko foi tahafe fia foi tahafe fa ka ko foi hoa fia a foi hoa ua riunga aki ai wa ai fafe o mai fia o mai we foi fika gui ko ha balu no balu afe ko balu afe ko ya ka ko mo ua o mautolu kia ko fia ko fafe ko tupu he ene fafe na investi ko fia ko fafe o ate kropolo tupu fafe ke ha ke cancel ya ko no mo wa peto mo ya peto mo ne original investment you see it's just sweet and simple and excellent and perfection of the math great down me great picket ko me ko o ko kole ta ke mo mafanongo ke mo practice ke tonu a investment ke ofa mamai kakai ofa mamai kakai e ko ne to ka ta fa ki vai nga panga ka ta pe ko o safa tonga and nobody can pay a shit e ka ki lava ta to pay back asina kakai except the tong tupe o gune lava stolova de palpalema pa walk through he afi mo afa mo uha mo snow mo mia kato kane fai ai fika ko ni o lava ha o totonge tupe kakai and that's what it is o mau provide ko pau ke he nima ofa asilini ko no mano fa afe ko tupu ke ne lava o ha o distribute a kakai I foi hoa o no fa I foi semester be ko foi kwata ai ko ne ospeko ofa ko I maasi fai ene vahe I peleri fai ene vahe mo me ko ne sunepe ko to tari ma ofa tari ma ofa ko ya ha ko ne me fai ene vahe maasi pe mo epeleri ko ne me pe to tari ma ofa ha to tari ma ofa ene foi luleta kuma os ai matol fo luleta e peleri to hoko ma asteria o pehe ai pe ta pehe ai pe antio kuha foi noa ko ke ta mo ua taimin foi noa pe si mono ta fa fangwa po ulito apoto lufa ni ma no pa si pa mono kape ia pa si mono ha pa si mo la noa ke lo ke vale te ke toki lo le va ke vale kai ke ko me ai ko ta lo tonga fai ko taimin sai provide leva no sila ai pare wanoa pare uloaki ko ngafi o fe unha no lolo amo fute fitu fute ono o me faaki peke fute valu pare hano wa ko falafihu fute wanoa pare hano tolu ko falafihu fute wanoa pare hano fa ko ta ovala ngai me kafa fute valu pare hano nima ko falafefeka fute tahanima pare hano lo ono ko fuatanga fute hongo fuatanga toka hongo fulu fitu fuatanga toka hongo fulu valu ko ta ovala tapu kaisi ake loka uli taki fute fitu ki he valu hiva hongofulu ko ngahi ta ovala tapu kaisi loka uli hongofulu taha pare no taha wa ko faka apai no faka matei no faka matei ngahi me fau Pako pare no taha tolu ko ke fau moe kafapulu pare no taha fa ko ke kafapulu pia mo fangaki baby mo fangaki pure oto foiki pare no taha ni mako kie e tolu
Ko kia e ne tolu pa be sais tahano ke sais wanoa. Pe mo pare tahano ko kia e tolu sais tahano ke sais wanoa pa ko pare no tafitu ko ongo kafa a no te teu ake ngahi me pulu. Pe ko pare lewa hono tahavalu ko kafa no takai ngahi me pulu pa ko tahiva kafa no ai pe takai ai ko ngai kafa ko ni taki ofa wanoa. O fai valu e pare tahaiva mo pare tahavalu pa ko pare wanoa reba o fai wanoa. So all of these things are handmade. And I'm pretty sure pretty soon e te tau ave I'm mau inga o kafa. O mahau inga o handmade ko atonga ke a o ke lang lau. Ka koia ko ngai pare e fefine pa te kamata lau ia tu leva ai pa te kamata fai leva ai lulu mehe uluaki ke hongo fulu tai mini ka ko osiko ia te ta e leva fai kasi. Malul. Tapi itu hoi tu tak. Kau si hapuke mai kau. Kau hanga kihe pati tu hoi fangata hape homo fulu. I don't see the stuff. Ai apa muika taha. Tolo. Kunyapul. Iya. Lima. Oh no. Ayah kelala macam itu. Valo. Last one. Full. Okay. Full. Side. Koi fika uluaki. Ko whakakaukau ke loki ko iahe tai mini ko ilo e loki ko ia. Hu on e loki ko e ni. Ko waka. Ko e fika o ne mau ai ngafi pe ko pale fika uluaki o lulu no sila o e February wanima o wafe wa o oange ia ke fika ua tolu ua. Ua tolu ua mahalo fuli halai elo pe fuli fefe ko kemraya ko halai kako ua tolu ua. Ua tolu ua. Pate tohi le bahe ko nusila uluaki ko e February sai ko e pale fikawa o lulu nusila February wanima wafe wawa ko fala fiho fute wanoa o kuma uia he fika ko e uange au tolu ono. Ua tolu ono 236 Nusila ua ko e February 25
Koe pale hono tolu o ku ma'u ia he fika koe fa hiva valu koe fala fute wanoa ai be mo eni fala fiho. Fa hiva valu. Koe fika fa taha ua tolu. Fika fa ko tabala ngai me ka fa fute valu. O ku ma'u ia he fika ko te au valua. 182. 182. Koe fika nima, koe falafefeka fute taha nima. O ku ma'u ia he fika koe fitu ngeau wahiva. Fitu wahiva. Hoko ke ai koe fuatanga toka hongo fulu ngatu. O ku ma'u ia he fika koe ono valufa. Hoko ke ai koe pale fika fitu ia o ku ma'u ia o koe fuatanga toka hongo fulu mo ia o ku ma'u ia he fika koe fitu ngeau uanima. Koe hoko ke ai koe ta'ovala tapu kaisi lo kaula uri fute fitu ke fute valu o ku ma'u ia he fika koe nima fa. Te hoko ke ai koe pare fika hiva ia o ku ma'u ai pe ia ehe ta'ovala tapu kaisi lo kaula uri fute fitu ke fute valu o ku ma'u ia he fika koe ono taha hiva. Pea koe pare fika hoko koe ta'ovala tapu kaisi ai pe o ku ma'u ia he fika koe valu taha. 81. Koe osia e tau pare koe hongo fulu. Kai toi e tau pare hongo fulu whaka osi. Kone osi koe ni e tau ki foi fas koe ni. Ko hoko mai. Ai foi pare hongo fulu koe ia. Hai? Feta ki foi fasisia. Kai ki inu ya mea. Ha big up. Pakap fukasia. Ko ia. Ai ma fas ka fas fai kava. Oh iya. Ko hane mai funga fi ya we. Kami ke ilo ya ho. Pasti kasih apa? Ua tolua. Mahalo ko lumfo. Ko hane mai ngafi. Lumfo. Ilo sana. We offer, sorry. Ko pale tolu ko fala fihu fute tahanima. I'm sorry offer. Fala tolu. Ikai ko fala fihu na ayaw ko wanoa ka ko tahanima. I'm sorry offer. Offer. Ko hafa tontonu. Tolu. Offer to my hair. Offer. Pare fa ko ta ovala puno. Yeah. Kafa. Kafa and pulu are the same offer.
pale ni ma ko pale tofua. Fala fefeka fute tahanima. Koia. Ofa. Iya. Fuatanga toka hongo fulo no. Moi fitu fuatanga toka hongo fulo. Iya. Pegalu ko taubala. Veronica, me mau tau pale. Io, o si ui pe ia awa ni nai ofa. Goya. Ko tau fika hongo fulu weni ke fika tahataha lulu sia. Lulu ke malulu. Hi, I'm Agent Benson, and today I'll be showing you how to set up the UK doorbell. Here's what you need: a smartphone. Iyo ko oso no lulu. Ko tohon at pale ole ke fakata. Fika tahatahan ke fika wano. Tahataha. Tahawa. Tahatolo. Tahafa. Tahanima. Tahono. Tahafitu. Tahavalo. Tahahiva. Wano. Tatau tatau tafata hanima tahaon tafita vau tahiva wano. Sai. Ko tau pale fika tahataha leva ko kie ngahi me he fau o ku mahalo o ku nofo ai lahi ko ni he fute tahaono ke fute tahavalu. Pragma'o ia he fika ko fitu ngeau hivanima. Fitu hivanima. Fitu hivanima ko pale ia hono tahataha. Ko pale fika tahataha ia. Ko pale fika tahawa o ma'o ia evalua 82 fika tahawa ko whakahaapai no whamate ngahi me fau ko fika tahawa ia tahawa o ma'o ia fika valua 82 pea ko pale hono hoko ko kie fau oku ma'o ia fika ono no atolu ko pale tahatolu ia ono no atolu ko fika leva hono tahafa ko kie kafa no ake fanga ki pure oto o ma'o ia tahanima faono tahafe ni mangeau faono tahafe ni mangeau faono tahanima faono ko pare hoko leva o ma'o ia fika valu ko pare hoko leva ko kie kafa ikai ko kie tolu ngahi me fau kie tolu ngahi me fau ko pare ko yang ma'o ia fika valu 8
Ko pale hoko lewa ko toi kie pe moia e tolu. O kumauia e ono ngea ua valu. Ono ua valu. Ono ua valu. Ko pale hono taha ono. Ko pale hono taha fitu. Aia ko e ongo kafa no oeni. Ai ko no ko ngaloto teu. O kumauia e fika tolu ngea ni mavalu. Tolu ni mavalu. Tolu ni mavalu. Ko pale lewa hono taha fitu, o kumauia he e kafa teu, ngahe ikai. Ko pale hono taha fitu na toki uia tu. Pale lewa hono taha valu, ko kafa o kunono o takai, ngahe me pulu, ko kafa ene kosi, o whafo poto pe kos neimpe ofa. O kumauia he fika ko tahanima valfa. Tahanima valfa. Tahanima valfa. Tahanima valfa. Tahanima valfa. Ko pare hoko lewa o mauia, ko pare hono tahaiwa, ko te kawhai pene o ngahi me mea, ko te kawhai pene o ngahi me pulu, o mauia e fika wataha, 21. Fika wataha, 21. Pako pare whakaosi lewa ke poni, pako tātuko e taululu lahi a Nusila, na whai e ahoni i he fitu, PM time ya Amerikani, o mauia he fika ko e uange au whātaha. 241. Kafa ko iau mauia he fika ko e uange au whātaha. Ko ia, ko ngata anga ia tau ngāue, na whai e fwoi mahi na taha ka inga, ka taki ka pau na ia harea ho haa. Ka teki motolu i he lolotonga e tau ngahi lok ngāwe. Ko turi ai pe mono whenga o lewa. Turi ai pe mo whenga ke lava lere tau ngāwe. Ke lava ke tau ikuna ngai mea ko tau pepu tau whaamu ke tau au ki ai. Mo kātaki ka pauna ia harea e tō atu ki loto o fuongo pehe ku whai a tau whehia. Mo whehia mo haita. Maybe you start to experience au he taimini. Pe osve mea ulea aki peke ha mea whakatoka uloto ke whehia kātaha ko ofa ya motol kātoa ko whaamange pe he mea Australia te tau te lakange taimini o lakange polkalama whakahoko e Nusila he polkalama na e whai Amerikani pa ko tuipe e te lakange Australia he polkalama kone a tau tolu pa ko tuipe ko ne liu mai kone Amerikani te tau ule vai ke tuunga me ofi ke te au ke tau lava whakahoko ai ngāwe ko ni ka lava ke totongi ai mo ua kātoa ke tupe o taha kātoa o oua na ato elea maha taha ka tek tau tolu pe whakatek aki tau tolu ha mo ua tau whakawhiawhia mo tau whakamalo pe o tau ke imau pe iwi malohi mo atamai kwhewheka mo atamai ia ke lava ke kume ngahi whaunga ke lava ke totongi ake panga kakai. Pea ka tau lava whai eni kropolo, we are the first in the history of this investment in our earth o ne lava payback ke sine kakai i hangai whakatamaki o hoko i malae investment ni. Pa te tau awe tau tolen ke tumutumu, pa neongo ne kamata koini. Te tau hange tau ko mo unga awhio no talake kausa nisi, ne kai ke iloi poko hae mea ne kai ke toton ke ngoto atonga. O pehe investment koini. Kakai o masiva, mo kakai tala unau, kai ke nau lava whai ha mea, kakoi kakai koini nai whakatalo nau rea, ko tonga mo unga ke loto. Te tau lava holoke mo unga, i tau ngā whakata. Atu koe mo ui whekai naki. A tau tāwhai ni ngā ue, mo oski a velenga, pako utui te tau wa usi, a ngāhi destination ko toa whe mau he taha ko toa ke au kiai. Ko ia ko wha maloa te teng mo tolo hono katoa, Amerika, Nusila, pia mo Australia, he lava e ngā ue goni, pako tak taha whiawhia, he taha katoa, he ngāhi ki pare, o lava ke mo mau, ngahi koloa foki ko ni o lau ngea mo lau afe ono mau inga ka neo ngoia fola nima ai ngahi ngahi fonua ko toa pe hono teu e mea koni. Ko e pare ko ni ko appreciate lahi au pita ko pare ko ni ko teu pe toko taha e ofasi a sau mataere. Pa neo ngo matua ko ni na keita maiki ka ko kakai ko saya o ke mua aki kwa na uloto.
ho kau laione i ngāwe koni. Bako o whaat ka moua e ngai ngāwe ko tau pēng mo whakahoko le siari mo solofoni ko tau taimi e wikaha o e mahina katu bako tui pēku o si hange ko lau mak taim be laka hange ko hiva tamai ki laka tata ofi pea Australia he teu kamata e nau ngahi lok ngāwe mo teu kamata e nau katike mahina katu ko o whaat ka teng motol o kono koto ape malo mo mea mai ka mo mea. Good night everyone.